Pozdrav ljudi, ja sam Ida i prošle godine sam sudjelovala na Erasmus programu u Italiji. Išla sam u Ferraru i bila sam jedina studentica iz Bosne i Hercegovine uopšte koja je bila tamo. I iskreno, meni je bilo prelijepo. Upoznala sam mnogo novih ljudi, vježbala sam jezik. Bilo je dosta Slovena, tako da sam uspjela malo da pričam i bosanski na tom fakultetu. Profesori su bili fantastični. Mnogo toga sam naučila. Također sam išla na kurs talijanskog jezika gdje sam dobila A2 certifikat koji će mi zapravo biti kao dodatak diplomi. Ja sam izabrala Ferraru zato što je to mali grad koji je prelijep i koji je pod UNESCO-vom zaštitom, a također se nalazi u blizini Bolonje, tako da je jako prometno i mnogo dobro je povezano sa ostatkom Italije. Iz Bolonje imate letove za 20 eura koji idu na Siciliju, tako smo moje drugarice iz Češke, Slovačke, Grčke i ja otišle u Siciliju na ljetovanje 5 dana. Bilo nam je prelijepo. Također posjetila sam Italiju uzduž i poprijeko, od Milana na sjeveru do Rima i Sicilije dole na jugu. Zaista je bilo fantastično i svima koji imaju tu priliku predlažem da se prijave. Što se tiče podrške, imala sam izuzetnu podršku kod nas na fakultetu, od profesora pa do naše divne Mirsade koja je tu vjerovatno ispred vas. To je žena koja me nazove i kaže: Ljubavi, našla sam vam način da dobijete još dodatnih 200 eura. Molim te, ako možeš, pošalji mi tu i tu dokumentaciju. Tako, koja nam se javljala kako nam je, da li smo se smjestili, da li smo dobro. Koja je zaista, kad god sam poslala mail, odgovorila mi je u roku od 5, 10, 20 minuta maksimalno. I mnogo se potrudila za to da kolega Kenan i ja odemo u Italiju. I bila je presretna, mi smo njoj slali slike kada smo se za Bajram našli. I zaista nam je tu djelovala kao mama. Mama sa iskustvom Erasmusa, za razliku od moje mame koja je bila u fazonu bravo sine. I nemam ništa drugo da vam kažem osim ovo je jedinstvena prilika gdje možete da otputujete, da vidite Europu, da proširite vidike, da upoznate nove prijatelje, da vidite kako djeluje, kako funkcioniše uopšte studiranje u nekim zemljama Evropske unije. Ja sam većinski sam predmete zapravo imala u kinu, što je jedan iz početka prvo jako čudan osjećaj, zato što idem u kino na predavanje. Onda sam shvatila ljepotu toga zato što vi sjedite u onim udobnim stolicama. Dole profesor ima svoj mikrofon. Prezentujemo u kino sali kada smo imali svoje prezentacije. Zaista jedno nevjerovatno iskustvo. I na kraju želim vam svu sreću ako se prijavljujete i obavezno nam šaljite slike. Odnosno Mirsadi, znam da će mnogo značiti. Ćao!